بسم الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Pada sa malaasimba adi inggulaulaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ira am yakasulad su Ramadan na so kasisadka. Pianutulo Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma atigiyana kana رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. Aya betadatigu Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sekanian ni lebih masakaw lebih maginawa ko mga tao. Igira atigyan na miya kasulad sa Ramadan na pagkata kapag yung utuwa kaginawa nagukasakaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maana ada abaun makalalawan sa kasakaw nagu kaginawa sangkot kapapakasul do ulan-ulan na Ramadan kumasa adi irun mambu timbarat mo ano Jibril alayhi salam. Na giyang ga iya ulan-ulan na Ramadan ko kapapantagir kita nuron na aya ka ba sa iyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at na afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Aya ko na makalilabi ko kasidka na suka pa kasidka asi imitatabu mipapantag ko ulan-ulan a Ramadan. Duty so kikaluluagan si sagyang ka iya ulan-ulan a Ramadan na si isiran makapenaguntaman sa kapaka bagayran sa mga sadaka san ko mga miskin. Api apan so di kaluluagan kaya maana na so tigtano magiinantara ang kutuwa so katanian na api mahito aging ko tayo maanan niyan na may bagay niya na sadaka na di niyan uto ay maanan niyan na pekarna sang uto kapakasid kaniyan ang utaw pa ma na may ito amipsid kaniyan. Kaya katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bishiqqi tamra. Kalak niyo so apoy ko naraka api apan aya ka pa ko kitiyan na makabagay ka no makasid ka gano sa saupak ay maanan niyan na korma. So ay maanan na ini itong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kapakasid ka sa api saupak korma sa pamana kapakay amakarending ko tao si sagyang ko to apoy ko naraka. So ditan mo pagpakay to unsumay to apkibagaytan ka kasaba panuto sa pakarending rakitan na pakalinding rakitan mo ko apoy kunara ka jahannam. Tawfiqan tanu Allah si ko mga pipiya galabag si saging la iya ulan-ulan na Ramadan aya mala na tarimaan o Allah subhanahu wa ta'ala sumagal baktano maparulitan si agyang utamaan niya na balas ulaylatul qadr. وصلى الله على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.